जों जेब्ला आन्दलन खालामो एनडिएफनि फैसा खांग्रासोमोन बियो बहा मोजां मानसि जाहैबाय बेलाय सब समय आंजों जुजिना थागोन बियो जोंनि बिपिएफजों बिएलटिजों सुक्तिखारिजों बिनि खामानिया बिसो दा बेलाय माला जोंनि बिदा बे फाग्ला एनडिएफखौ लाबथिंनानै गिदिंगासिनो दङ बे एनडिएफखौ लाबथिंना सुक्ति खालामहायो बे प्रमदआ जों नङाबा रायजोफोर जों बुंखायो रन्जन दैमारी हक गोविंद हक बिदाय ग्रुप हक जोङो साथामखौबो ज' खालामनानै भारत सरकारजों रायलायनानै मोनसे सुक्ति खालामहोनो नागिरदों बे नाजानाया जोंनाव दासिमबो दङ आरो जों नाजागोन आरो जोंसो हागोन बेखौ प्रमद बर'आ हाया प्रमद बर'आ हायाथ' बेखौ बे सुक्तिखौ जों खालामना होगोन बे प्रमद बर'आ मा देवानि मानिबाय थादों बे फाग्ला बिदिजों जायो बेसो थांनायखौ जों मिथिजोबगौ हरै खोन्थाहरो दिल्लीनिफ्रायबो खोन्थाहरो प्रमद बर' फैदों मा खालामनांगौ लाल साहा लोंहोना फाथायहरनोसै होनना बुङो बिसोरो रायलायदों रायलायना हरदो बड'लेण्डआ थाबनो जोंहाबो मोनब्ला मोजां होनना बुंहरो जोंबो थाबनो हरदो थाबनो होनना बुंहरो जों दिल्लीयावबो आरो जों दिसपुराव थांबाय थाब हरदो बड'लेण्डआ जोंहा एसे दिगदार जाबाय हर माबार होनना बुंहरो जों बे थांबा प्रमदआ थांबाय थायो नालाय रायलायहैयो माबा माबि बड'लेण्ड हरदो हरदो थाब हरदो मोनब्ला मोजांसो जा होनना बुंहरो जों हरखालाय दे बड'लेण्डটো কি টাইম পাস কৰি আছে আপোনালোকে এনেকুৱা কয় মই এইফালে দিছপুৰত প্ৰমদ যায় খাকবা খাকবা লৈ পেলাই ছাৰ যেনে তেনে চুক্তি কৰক ইলেকশ্যনৰ আগত যেনে তেনে কিবা একটা চুক্তি কৰক এনেকুৱা চুক্তি হয় এই হাগ্ৰামাক নুহুদাকে কিবা চুক্তি হ'ব মই কৈছে এইফালে বিদায় ৰঞ্জন গোবিন্দ তিনিজনকো লৈ পেলাই একৰ্ড কৰিব লাগে সেই যাই পেলাই গোবিন্দক লৈ ছাৰ কিবা একটা কৰক बेना थांना माबा मोनसे खालामदों होनना बुंहैयो चिफ मिनिस्टारखौ आं बुंहरदों हरबानो जाबायना बड'लेण्डआ थाबनो जोंहाबो मोजांसो होनना बुंहरो आंथ' दा बिनि गासिबो हिस्ट्रि गासिबो स्ट्रेटेजि पलिसिया जोंनि लिडारफोरनाव दङ जों मिथिगौ जों बे मथे खामानि मावगोन दा दिनै गामसा गाना आन्दलन खालामबालाय मा जानो नों नाटक खालामबालाय मा जानो जोंथ' बुंना होबाय थागोन रायजोनि सिगाङाव आसल खोथाखौ दा एखे বড়সকলক ক'ব লাগিব নহলে আমাক বেয়া পায় না বড় ভাষাটি কয়া সময় ইহঁতক মানে আপসুই আহি পেলাই বিৰাট বেয়া বেয়াকে গালি দি পেলাই যায় আমাক আপসুই আমাক বড়সকলৰ ওচৰত এই কাৰণে বড় দি ময়ো ক'ব লাগিব না কিছুমান কথা তহঁতক গালি দিয়া নাই মই কাহো গালি দিয়া নাই মই मिथिबाय जोंना बर'फ्रा बिनोसै थांनानै ओमफ्राय जेबो दाबुंहैथ' दाम जागोनसो नोंसोर माबा सिरि थाथ' जों बुंगोन ना जों पाब्लिकनाव हाबगोन सिदा खोथा रन्जन गोविन्द आरो बिदाय बिसोर साथामखौ जों ज' खालामनानै मोजां सुक्ति खालामगोन आरो बिनि नाजानाया जोंनाव दंगासिनो दं आरो जों नाजाबाय थागोन आरो जों हाहैगोन जोंहा मोनसे बिसास दङ करना दियासै बेसे दिन हुआनो आसाम सरकारेर লগত आलोचना करातो आबसु आছিলে प्रमद बर' আৰু এই ট্ৰাইবেল সংঘৰ লিডাৰসকল আছিল সবে একেলগে আলোচনা কৰিছে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত আলোচনা কৰি পেলাই আৰামত কৈ আছে 6 জনগোষ্ঠীক এছটিকৰণ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ একো ক'ব লগা নাই খালি আজিৰ দিনত যিখিনি 14টা জনগোষ্ঠী এছটি আছে অসমৰ ইহঁতে যাতে একো ক্ষতিকাৰক নহয় এইটো লিখি পেলাই আহিছে লিখি পেলাই কথা পাতি পেলাই আহিছে 2 দিনৰ পিছত পেলাই নহয় বাহিৰৰ পৰা ওলাইয়ে প্ৰটেষ্ট কৰি আহিছে আমি 6 জনগোষ্ঠী এছটিকৰণ হোৱাটো আমি বিচাৰা নাই তাৰমানে মিডিয়াত কৈ পেলাই গৈছে আলোচনাত কি আলোচনা কৰিছে বাহিৰত ওলাইয়ে প্ৰটেষ্ট কৰি আহিছে এইটো কি হ'ল আন্দোলন কৰি আছে এতিয়া অলপ বন্ধ হয় এতিয়া অলপ বন্ধ হৈ আছে আৰু আসল কথাটো ওলাল যে আপসুই নিজে লিখিত পেলাই দিব পিছত আৰু আমাক গালি দি আছে আমাক কাৰণে 6 জনগোষ্ঠীটো এছটিকৰণ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু এই এছটিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত যিমানে যোনে আন্দোলন নকৰক কিয় সেইটো আসামত নাই এতিয়া সেইটো দিল্লীত গৈ পাইছে
সেইটো কোনেও আন্দোলন কৰি পেলাই বন্ধ কৰিব নোৱাৰে এতিয়া কথাটো হল অসম চৰকাৰৰ পৰা এই কেইদিনৰ ভিতৰতে লিখিতভাৱে কেবিনেট ডিসিশন লৈ পেলাই দিল্লীত পঠাই দিব 6 আগষ্টত এসটি কৰণ দিব পাৰে উইদাউট এফেক্টিং আজি ট্ৰাইবেল আছে ইহঁতক ইফেক্ট নকৰাকে কোনো অবজেকশন দিয়া নাই সেইবিলাক গোটেই ট্ৰাইবেল সংঘ লিখি দিয়া বা আপসু লিখি দিয়া বা আমাৰ ৰাভা ষ্টুডেন্টস মতলব ট্ৰাইবেল সংঘ হিচাপে সেইবিলাক গোটেই ডকুমেন্টস এতিয়া আমাৰ চৰকাৰৰ হাতত আছে কেই তাৰিখত আলোচনা কৰিছে কিমান বজাত আলোচনা কৰিছে সেইবিলাক গোটেই ডকুমেন্ট আমাৰ লগত আছে চৰকাৰৰ লগত তো এটো দিয়া পিছত এনে ৰাস্তাত মানে কথাটো এটোৱে যে বিপিএফক কেনেকিবা নষ্ট কৰিব পাৰে নাকি আপসৰ মতলবটো এটোৱে আপসৰ মতলবটো এটোৱে ইলেকশন আহি আছে এতিয়া আন্দোলন কৰি পেলাই বিপিএফক বদনাম দি পেলাই মানে বিপিএফ দলক নষ্ট কৰা সেইটোহে বেলেগ একো নাই বেলেগ একো নাই ইহঁততো কোট কি আন্দোলন কৰা নাই বহুত স্টাইলত আন্দোলন কৰে সেইটো বিশ্বজিৎ কোৱা নিচিনা এইবাৰতো ইলেকশন আহা আগত তেনেবা হাল মাৰিব পাৰে ঠিক নাই ইহঁতে এইটো পথাৰত যাই পেলাই ঠিক নাই হাল মাৰিব পাৰে কিন্তু হাল মাৰা সময়টো নহব এইটো এপ্ৰিল মাহতো হাল মাৰে অলপ কিন্তু জুন জুলাইতহে হ'ব লাগিছিল ইলেকশনটো তেতিয়া আপুনি দেখিবলৈ পাব এপছু কাপচা মাৰি পেলাই কোনোবা গাঁৱত হাল মাৰা ধান গাৰা না কি কয় এইবিলাক কৰিলে হয় নমা थांखागोन खिन्थु नोंनाव थांदों मालाय मा जायो भटआ जोंनावसो खोमाजोब थाल गैया बिसोरो नङा होमबा भटआदि जोंनाव होखोमाजोबो थाल गैया बिसोरा गावसोरनि मिटिङाव बै नेशनेल हाइवेआव नोंसोरखौ थिखानानै लांबाय बेनो बिराद रायजो जोंथ' मिथियो गासिबो जोंनि बिपिएफनि मानसिजोब बिसोरजों आन्दलनाव ओंखारनाया गासिबो जोंनि मानसिजोबसो जबरदस्त लाना थां मा खालामनो आंथ' जोंथ' जेबो बुंखाया जों माबा बुङोबानो सिबाय आरो दा सोरबा रायजोआव बुजालायगोन जों जेबो बुङा लाना थां नोंसोरो रायजोखौ बिदि मोना होनना बुंदों जों रायजोखौ बिदि मोना बे उरखावा गुरुआ बिसिना लिडारा बेनो मोजां मिथिथारगौ रायजोखौ बोरै मोनो बिराद मोजां मिथिगौ दहाय दावराव बुंदोंमोन ना बिश्वजितआ बर'निबो बुंदों असमियानिबो बुंदों प्रबीण बर'आ बुंदों रायजोखौ जोङो बोरै मोनगोन बिनि सायाव मोनसे लेखा लिरनाय दङ बे आबसुनि लिडारानो मिथिबाय जे रायजोखौ मोननोब्ला जोंनाव खमबाबो 20-25 जन बा जायखिया बुरजा एमएलएफोर थानांगौ बुरजा एमपिफोर थानांगौ जोंना जथेस्थ नङा होननानै बुंदों आरो जोंनो रायजो मोननांगौबा जोंखौनो जों सालायनो हानाय अफिसारफोर बा जोंनावनो माने मालायनिफ्राय लाबोनाङै माखासे साबुननि फेक्टरि हक सिनिनि फेक्टरि हक बा माइनि फेक्टरि हक बा जेखि जाया लहा लस्कर बेफोरनि फेक्टरि माखासे सर्स थानांगौ होनना बुंदों मिथिबाय दा जों बेखौनो बुङो जोंबो बेखौनो बुंदोंमोन जों बुंबा दाय दाना गावसिना लेखा लिरनानै जे दंगासिनो दं लाइब्रेरि खेल गैया दाखालि जोङो 10 तारिखआव बुंबाय अखानायैनो बन्द जालायबाय दाना लेखाखौ बेखौ फाननो मोनलालायनो लिरनानै मानसिफ्रा लिरनानै बिसोर लिरनायखौ फरायखांजोब्बाय बिसोर लिरनानै लाइब्रेरियाव दोननायखौ गासैबो फरायखांजोबखाबाय मिथिजोबखाबाय मानसिफ्रा दाना जों बुंबाय नालाय दाया जाबाय दाना लेखाखौ फानहोलालाय उरखावनि लेखाखौ गावसिनिनो गुरुथार नङाबा गावसिनिनो लिडारानो लेखा लिरदों जे बर'फ्रा बोरै रायजो मोनहैगोन दा हाजारखि आन्दोलन खालामा मानो हाजारखि जेखि खालामा मानो दा रायजो जाया होननानै बे उरखावानो लिरदों बिसोरनि गुरुआनो सिसि एकर्डआव जेरै गासिबो जातीय संगठन बेंगलि होन गोरखा होन आदिबासी होन हिन्दीबासी होन बा राजबंशी होन बा जिमान आसु गासिबो संगठननिफ्राय जोङो नो ऑब्जेक्शन थारमाने जोंहा बीटीसी होनायाव आपत्ति गैया होननानै
बिथांमोननिफ्राय रायलायनानै जोङो लानांदों आरो आसाम सरकाराबो बिसोरखौ लेंहर रायलायदों जे नोंस्रा बिटिसि होनायाव मा आपत्ति दं आपत्ति गैया होनो हागोन दा 6 जनगोष्ठीनि एसटिनि बेलायावबो बेनो जादों गासिबो आसामनि संगठनफोरखौ आसाम सरकारा लेंहरनानै रायलायजोब्बाय रायलायनानै बुंबाय जे जोंहा अबजेक्सन गैया किन्तु दानि थाखानाय ट्राइबेलफ्राल' जेबो जानो मोना ক্ষতিকারক জানে না বা বিটিসিত কি হয়েছে হওয়া নাই ইয়ার কথা মইতো প্রথমত কম আফসু আজিৰ দিনত যিসকলে লিডাৰ কৰি আছে ইহঁতে আসলতে বিটিসিত কি হয়েছে হওয়া নাই বা বিটিসিয়ে কি কাম কৰি আছে কৰা নাই ইয়াৰ ওপৰত কোৱাৰ কোনো অধিকাৰ নাই आबसुहा बिटिसिआव आबसुनि दानि लिडारफ्रा बिटिसिआव बहा लामा जादों जायाखै बिटिसिआव मा खालामनांगौ खालामनाङा बिटिसिआव मा मावनांगौ मावनाङा बिनि सायाव बुंनायनि कुनु अधिकार गैया आबसुहा मानो बुंदों आङो बिथांमोना बिटिसि एकर्डखौ नाङा होननानै रिजेक्ट खालामनानै फैदों दिल्लीयाव बिनि थाखाय आं बुंनो हायो बिटिसिखौनो नाङा बेजों जेबो जाया बेखौ नाङा होननानै दिल्लीयाव बुंनानै फैनाय जोंखौ सुक्तियाव सहाय खालामाखै जोंखौ सुक्तियाव सहाय खालामाखै आबसुनि लिडारफ्रा ओंखायनो बिटिसिआव बहा स्कुल जादों बहा स्कुल जायाखै बहा मास्टार नांगौ बहा मास्टार नाङा बा बहाबा दालां नांगौ बहाबा दालां नांगौ बहाबा ओरै जानांगौ जानाङा होननायनि कुनु बुंनायनि कुनु अधिकारानो गैया आबसुहा जेहेतु बिसोरो जोंखौ बे बिटिसि एकर्डखौ रिजेक्टसो खालामना गारबोखादों रिजेक्ट खालामखांनानै बेहाय मा नांगौ मा नाङा मा जानांगौ मा जानाङानि बुंनांगौनि अधिकारा बोरै थानांगौ जाखो बिसोरलाय रायजोफ्रा बुंगोन जोंनि सिगाङाव जे बिटिसि जाबाय जोंनि उमुक गामिनि लामाया दाबो जायाखिसै जे बिटिसि जाबाय जोंहा जोंनि जायगायाव स्कुला बायनायसो गोदान लुनानै होदों बेफोरखौ रायजोफ्रा बुंनो हायो किन्तु बे आबसुनि बे लिडारफ्रा बुंनो हाया बुंनायनि अधिकार गैया मानो होनोब्ला बिसोरो बे एकर्डखौनो जानाङा होननानै बुंनानै फैनायसो जानाङा होननानै बुंनानै फैनायसो बे बिटिसि एकर्डखौ जाना होनदों बेखौ नाङा जोंनो बेजों जेबो जाया होननानै सहिखौबो होआखै আজি যেনেকে কোচ রাজবংশী বা 6 জনগোষ্ঠী বা আদিবাসী সকলক 6 জনগোষ্ঠীর এসটি দিব কারণে ভারত সরকারে পার্লামেন্টত রাজ্যসভাত টেবল করেছে ইন্ট্রোডিউস করে দিছে ইয়ার পিছত এতিয়া ভারত সরকারে কৈছে যে ইহঁতক 6 জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্ৰত 6 জনগোষ্ঠীক ট্রাইবেল দিয়া ক্ষেত্ৰত অসমৰ যিমান দল সংগঠন আছে বা সাহিত্য আছে ইহঁতে কি কয় সেইটো মতামত লৈ পেলাই আলোচনা কৰি পেলাই আপোনালোককো আমি এসটি কৰণ দিব লাগে বুলি আমি দিব পাৰো আমাৰ আপত্তি নাই সেইটো সংবিধানিক কিবা গোৰ্খাসকলে কৰবা এসটি তো না হামাং লেম্বু কিছুমান ঠাইতেলে গোৰ্খাসকলে ট্ৰাইবেলে কিন্তু অসমতহে নহয় বাহিৰত হয়